Ngai kublai piwe haga keteng betiang tam ke jong try kalong ke singi ke bekemen haga ni ke singi bat ngadon haga ni ke jaka ke bagi khot ke Christ Meditation Center ke kper jong ke jingduai hasoreng kam bat kalong shisha ke jaka ke sngotanat ban puson ni ke tin ke jong blai bat kumjuru ban duai ban mani ban yaro yu blai tin haga ni ke jaka ngakwa ya ban IP ke jing selok na ke tin ke jong blai ban ngatmu ya ke ban beteng ya ke ni ke jing hikai na ke we ke tiyo shi ke we pat but dengan it scam boleh untuk kui pi kat berfidang syashkor ke ketien ke jong blai nak ke bentar jong pi ki berterang ki berseliang buat ki bersengap ke jingkai klempep dengan it scam boleh nyok ban kerku kerpang ye pi but ke jingkai ke bang kwa ban hikai kalong syapang ke jingduh mynsiem kini ke jingduh mynsiem kalong ke shisha but kalong ke baru ki beri ki ju yai lenti haga jingem ke jongki karon ke por ke baki snow ba gajing do mynsiem kawan bat garon kapor baki yo mynsiem te gajing embryo galong kum ba yai lenti karon kapor gidon hajrong lom karon kapor gidon hatam kata ngin namla ya ga banlen te dena te gadang gidon kam ya ga bangin yepet ke bagaktin ke jong blai ka don banong halor jong ko we poi gajing do mynsiem ha gajing em gajing ke bangin de banle kenang ya ke bangin la ban job ya ke ni gajing do mynsiem kajing do mynsiem kala banyalam sya gajing paidien kajing do mynsiem kala banyalam sya kanu gajing jaga basngosi ha gajing em tadena ta gadaw nga kwa ban ai phi na gaktin ga jong blai kenang ba gaktin ga jong blai kan penthmai ya gajing em ga jong phi ha ga baning kong e nga kwa fin tep ba gajing do mynsiem hi ga don tang ka we ga telong kata galong soitan ulong ga daw jong gajing do mynsiem pulih yo anas kalong ke shipau ke dekat ke shipau usoitan ubalong unong tu uan ya ke ban luteno ban penyap ban penjat kata ke mission ke usoitan uluteno ya ke jing suk ke jing kemen ke jing kermen ke jing ko jing khia bat kum tater tinga kwa ya ke fintip pat ha ke juk ke por bau Jesus Christ pat ulawan ya ke ban ai ke jing em ke berkerhai kamut ngimdan kam ya ke bangin sakut lani bangin sa ha ke ta ke jaga ke usoitan ula ban penduk mynsiem yangi Henry ginon kam ya ke ban pai show jisu pai show tin ke jong blai ke balong ke jubab bat kan ai ke jingkan man ke benta jong pi kum balong ke kadon gawe ke telong Henry ke bapoi sigi yeng ha ke bon rukom kidon ki ke bapoi sigi yeng leng ba ki pipe kidon ki ke bapoi sigi yeng leng ba ki kaliket kidon ki ke bapoi sigi yeng leng ba ke jingtong ke Henry ke dei na ke ju ke telong tikum taru ke nyepet na gawe kapor sigi pat na gawe ke teo sigi pat syapang ki rukom jingdu mynsiem ke buan ha ke jing em jong ki breu hari ke ski akwa ya ke banyo kerteng ya gawe na ke jing penduk mynsiem ke juwan ja ki breu dei ha baki don hapdeng ke jingpang ha ke mat ke jingpang ke jing shitom ke gawe na ke ba penduk mynsiem hadu kata-kata ya ki breu ha fi kendo ke perlok ke jong pi ke beneng kong e ke fikeli kum no pilong dari ki klan ki shat kalong ke jing yo mynsiem lagi dan apa ke jingpang ke jing shitom kalong ke ke penduk mynsiem habangi don ki perlok bar ki beet ki badan hapdeng ke jingpang ngijulet khmi yeki ban ai mynsiem yeki namar ki do mynsiem tadena ta gadaw ni ke singiru ngakwa banya sami phi na gaktin ke jong blai bangangit scam gaktin ke jong blai kan ai ke jing kermen bat ke jing lai loi ha ke jing em ke jong pi kan ai ke ruksa na gawe ha ke testament ke baram bat gawe ha ke testament ke bathamai Haga testament gebarem pensem sepang weus em ubagerteng u Hezekiah unius em Judah ke Bible ke ong haga we ke singi la yo ye ke jingpang bagani ke jingpang kala penduk mynsiem ye ndei tang naga daw budon ni ke jingpang barhalo ke khubor ke yo sngo sepang ke jingmi naga ni ke jingpang ke Bible ke yetho bau news em Hezekiah bu yo ke jingpang filaban shem ke ni haki kitab arkis em ke nong ba arpo filaban pule ke jing tho baro bagaktin ke jong blai ong habau news em Hezekiah la yo ke jingpang ula khot yo breu jong blai ko teng Isaiah khon jong Amos kumbalong ki banget ha ki dona preng ke jingpang ki jufon si ke breu ke jong blai ban pha dua ye ki but us Hezekiah ru la khot yo Isaiah la pha ktin chu Isaiah chpang ni ke jingpang Riki ba galong ba hadin bu Isaiah la yo sngo chpang ke jingpang ke jung la dua khmal jong blai baru blai lawan ban kren hau Isaiah ong ko Isaiah kliban ai ke khubor chu em Hezekiah bagani ke jingpang kanam long shagaban ko Henry ban shagaban yap ke jingpang shagaban yap u Isaiah la ban aktin ban ong pen kre pen bet jagi yeng ke sem ke jome no menom ko Henry men yap bagaktin ke jong blai ko ong ba u Hezekiah hadin bu yo sngo ya gani ka khubor
Kani kala pen ketang ke mensiem ke jung la yam akhmat jong blay la yam tinge la yam bula tuai la pen ket ma ki kam ki bula le na ke benta jong blay la pen ket ma ke lenti bula yat ke lenti ke bet ke donut ke bet akhmat jong blay bagaktin ke jong blay ke ong bu Hezekiah ula tuai the shisha akhmat jong blay le bu Hezekiah tuai hadu kat ni blay udah yam hadu kat ni namaru du mensiem Hapdeng jong ke jingpang usu thu ba unum la ban le don kam ye ke jingkot kalau kita la yok sngo segi ke kubor bagaktin ke jong blay ko hadin bu Hezekiah la duai la yam akhmat jong blay blay la sngo ye ke jing duai ke jing blay la shashkor ye ke jing duai ke jing but sashisien pat blay la kren aga kubor na haga download ke jong Isaiah ban let ye ke ban iPad de goi bagaktin ban ong how Hezekiah u blay la shashkor ye ke jing duai ke jong me but menom yap en remen sakat sansnam kadi kalong ke ke basngo tenat ke baning kong ke bangidan kam ban yo jingi kai nagani ke jingi thu kata kalong bahwa ke jingpang hagri ke perthai kala banyalam se ke jingyap na bangitep banginam hagri ke perthai shijunam retang ke kalong gidan kam ban tep baga jingem kadan hagri ti ke jong blai compare ke jingpang fi dan hagri jingem ke jong pi yamanta larau kapor kampat dai yak fi pen lej no ublayon pen khia e pi Barga Bible ke yethu bos David ru hagapor bla ker tawiari u de kinongshon ka jing shapting na gabna ga jingyap kalawan ndai pen banu la yang khmat jong blai lo ong baga jing jonga kadan hagi khti ke jong me kani ga jing duai ke jong David ke ga jingai gi shania baga jing ga jong u kadan hagi khti ke jong blai compare kanu ga jing ja ke bawan ja ga jing onam dan bala ban shim ga jing ga jong pi lemda ublai ulai bet ye pi pen leit no na ga perthai Nai fi kaduk sa wa Apostle Paul ushim la shapting ke jingya bula ya lanti shibun ke jingma kabala day ban shim no ke jingem ke jing re ba ublay umpat man ba Paul ban lek no na gani ke perthai Paul la jem na bon ke jingma dan ke Paul la shalan tema re ushim la ya dan ke Paul ya lama ke jing patling Hapdeng jung ke duriau hang taru ushim la ya dan ke Paul ya ke ba Paul ula ya lemba ke jing sapu bsen haga kti rehang taru shim layap tanda la day ke por haga ba Bible ke itu ba shwa ke jing yap ke jing Paul usung thu ba ke por ke la day itu ba na ke jing thu kana ba yo Paul la penyap da ke ba krai kli u re Paul shim la yu i ke wajlam andala day ke por la i ke pan singat wong ke day ke pan singat la pen kre na ke benta jonga ini ke long ke ke ba sko tana na ke benta jonga ba jong pi ki khon ke jong blai kim day ban shapting ye ke jing yap kanum la banwan lemda utrai ulai bet jingi bengin leit no tedena de daw bidana pren ke jingpang pila ban le ikri ke wei ke ba Hezekiah le kata kalong duai barbu duai ble la shashkor ke jing duai na ke benta jong piru la da fi so tho ba firang kwa ban ba fi dang kwa ban le shibun ke na ke benta jong ble dana pren ke jingpang khot ke pa yu trai pen khia ke jingpang ke jong pi ngang scam uju ble besngo ke jing duai jong Hezekiah usngo ke jing duai ke jong pi Sekowi ke nuksa ke bangkwa ban ai fi kalong naga testament ke thamai ke tin ke jong blai kong ha ke gospel ke jong Lucas ke lanong ke bakhat nyo ke khot ke bakhat ar te ter flawn puli yang to ke tin ke jong blai ke thush pang ki shi phongot ki bre ke pang yang thole kini ke bre ke pang yang thole hagoi ke si la yetep bo Jesus Christ la ya lenti nang tau la kles ngo yu Jesus bo ya lenti nang ta kila pertar ke sur ke bejam yang ko ken ha tu is yang Kwa bani tu epi bagi ni nong pang yang thole kidan Hapdeng ke JINGDUH MYNSIEM ke bakrau nama ha ka Paul ke jong Jesus ki bre ke pang yang thole ki long ki bre ki bakordit hado gata gata nama ki bre ke pang yang thole compare kidan ha ke yeng pakidulan ki hap ya ke ban ino ke yeng ban shong ha ke jaka bala pen krek ke pang na ke benta jongki laki don ke family ke baskau tenat ki haban ino ke family ke long yeng ki baro ki haban let ban shong se ke jaka ke bala pen krek ke pang nan ta ki laki don ke spa ki don ke kedan ki don ke no ke jing em ki haban du no ai ka tang na ke daw jong ni ke jingpang ngait scam ke don ke JINGDUH MYNSIEM ke bakrau na ke benta ki bagi don ye ke ni ke jingpang yang thole re hakata ke singi habakile i jisu kila bo ye ke jingai hau jisu bakila khot ker pat yu bat kila ker pat ye ke jing snai kubor bahag long bau Jesus Christ shim la kentat ki bau Jesus la pun khia ke jingpang ke jongki baro ini ke long ke nuksa ke bakrau na ke benta jonga bat jongpi Hapdeng jong ke jingpang ke system dan kam tip Jesus ula pan pen khia
Jisu ulang ujuk menen mentas ki bom jukut. Men ba orang ni pertai upen kia gi nong pang baro. Ada upen kia gi bapang hagi di port ula wan pen kia mentah. Nama ulang ujuk menen mentas ki bom jukut. Shimlayap hendrai ula em. Uniu blay bagi sekri ulang blay ba em. Ula wan pen kia. Den tegadaw wan penduk jingkerman. Lalu setan la penduk mensiem fi na gadaw jong ni ke jingpang ke jistam. Hari ni ke klip mat ke mentah. Shim ni ke ktien ke jong blay na ke bentah jong pi. Ken mabu Jisu Kristus ula ba ye ke jingpang ke jingkro halor jong ke deng pena. Da ke jingam Islam ke jong Jisu Kristus la ban pen kia ye pi. Ngai ja kata khot kerpat yu trai. Lada kampat dei ke por fi fin lej no na ni ke pertai utrai un pen kia ye pi. Dala dei ke por pinum kwa shuhi bandan hagri ke pertai pinlong ke mupol pinum i ye ke jingyap ke beserkai pin i ye ke pan singat ke badan buram ke belapan kre na ke benta jong pi den ke dawan septi ke jingyap ngai la ding la yai lembak ki accident henrei ngalat em na ke accident nambar ngasok thu kampat dei ke por yang nganyap ngai em hadu ke singi na maru bleu dari ke jingthu nam ta ke jingem jonga na ke benta jong piru bleu dan ke jingthu pinum yap henrei pindem ban penbenai ke buram ke jong blei den ke dawan ke si mentala da dan peng jong pi pisku do mensiem na ke daw jong ke jingpang ke jingsitam compare ke no ke jingsitam gubran ke met ke jong pi Tungin ye dua ringkat bat pi, nganyeng ringkat bat pi, bagi ye dua ringkat bat pi, ubleun pun kia ye pi, pan ngait scam ringkat bagi jingat ke jong pi, Jisu unle ke kamba ha ke jingim ke jong pi, di ha ke nugu ke jaga fidan, lada demo pi ki badan kami ke kubor, dan kami rui ke jing duai, tungin ye dua lang ha ke pol ubleun pun kia ye pi. Try blay session pat nga aingo ye me go try nga nget halol ga ktien ke jome me pha ga ktien ban pen kia ba ga ktien ke jome ka wan ra e ga jim bar ka plai lot ingi ki breu baro ki ban pren ga jingpang ga jingsitam kum ta na ga benta gi gi nong ngap ki ban pren ga jingpang tu pen kia ma me belong blay wo pen kia belong ju me ta ski bom jukot pada ga jingam snam ju bela pen kia nga kra ga ktien jong ga jing pen kia ha ga jingem juki ha ga nu ga jeka baki don lagi don ha ga hospital lagi don ha yeng lagi don ha ga jing thia pang nget kemen pen kia eki go try nga yang rengkat bat ki ga jinget pamen pen kia eki melong ublei bo pen kia panga pen banai ga jing pen kia melong ublei go try ba ai ga jing go bakir hai wat la setan tu no ai ga jing ko jing kia walau setan la persangon pen jot ye gon penyap henre melawan man ai ga jing go bakir hai nga kam kenti ga jing ku ha ga ga klip mat ha ga kerteng beren bol ga kerteng ga jong Jisu bat shame nga ai ga buram bat tang shame hi namaro ki kamba bagi kam phala gi mele ke buram borong ashame ha ga kerteng ga jong Jisu Kristus kedua. Amen. Itu boleh jingsuk unkur kui pi, paling si kendu pada kui por. Ngit scam boleh unpen kia ya pi. Wanam do mensiem yo jingkerman nagani gaktian go pele osngo. Rigandong eka agan long do long sna maga jingem kejok pi. Yai pusan eka met bad singi ubren kur kui pi. Amen.